Tlet sekli ilu l-Ingliżi attakkaw galjun Spanjol li kienet iġor teżor kbir il-barra mill-kosta ta' Kartagena fil-Kolombja. Huwa maħsub li waqt l-attakk il-galjun San Jose kien qed iġor b'kemm jiswew $20 biljun f'deheb, fidda u ġojelli li għerqu fil-Baħar Karibew. Tul is-snin, diversi pajjiżi, gvernijiet u tribujiet qalu li t-teżor ta' San Jose huwa tagħhom. Iżda sal-lum xejn minn dan it-teżor enormi ma ġie rkuprat, sakemm fl-aħħar jiem il-Gvern Kolombjan ħabbar missjoni taħt il-baħar biex jagħmel dan. L-istoriċi jaħsbu li dan il-galjun kien qed iġor l-akbar teżor marittimu meta għereq fl-1708 qrib il-port storiku Karibew ta' Kartagena. Il-fdalijiet ta' San Jose ġew lokalizzati fl-2015. Creo que hay una disposición tanto del gobierno colombiano como del gobierno español para pensar, digamos, el galeón San José en términos de un patrimonio compartido, ¿no? Y yo creo que ese propósito podemos traducirlo en un escenario, digamos, ¿cómo decirlo? De cooperación, ¿cierto? De intercambio de cooperación que nos permita entre ambos estados gestionar, ¿no?, lo que implicaría pensar el galeón San José como parte, digamos, del patrimonio no solamente de España, no solamente de Colombia. Uffiċjali Kolombjani qalu li se jużaw robot ta' taħt il-baħar flimkien ma' tamir ieħor biex jiġbru informazzjoni dwar il-galjun merreq. Il-Kolombja se tinvesti mal-$4 miljun f'din il-missjoni xjentifika li mistennija tibda f'nofs din is-sena. El galeón San José es la posibilidad de una misión científica, como lo ha dicho una de las asesoras del gobierno, Mariana Mazzucato, de posibilitar un trabajo interinstitucional que capacite a las nuevas generaciones en la apropiación social del conocimiento a través de la investigación científica. Lo que le queremos decir hoy al mundo es, queremos dejar como legado de este gobierno del cambio las capacidades para que los niños, niñas y jóvenes colombianos puedan tener elementos de investigación en patrimonio subacuático, una ciencia o un área del conocimiento que no ha sido desarrollada con especial énfasis en el mundo. Bit-teknoloġija użata s'issa nstabu kanuni tal-bronz li kienu saru apposta tal-galjun, armi, ċeramika u artifatti oħra. Il-Gvern Kolombjan qal li fetaħ arbitraġġ ma' kumpanija Amerikana dwar id-drittijiet patrimonjali tal-galjun. Il-kumpanija Sea-Search Armada LLC qed titlob $10 biljun li skonta jsarfu f'50% tat-teżor tal-galjun li tajt li skoprit fl-1982. El-equipo de la agencia va a presentar argumentos jurídicos sólidos para defender nuestro patrimonio cultural. Las coordenadas reportadas por el hoy demandante no son las coordenadas donde se encuentra nuestro galeón San José. Ftit kilometri l-barra mill-kosta fil-Grigal tal-Ġermanja, riċerkaturi sabu ħajt tal-ġebel li għandu mal-11,000 sena f'fond ta' 21 metru fil-Baħar Baltiku. Dan il-ħajt skoprih il-ġeologu marittimu Jacob Gersen waqt li kien qed jistħarreġ il-baħar ma' studenti mill-Università ta' Kiel għal skopjiet ta' taħriġ. Sena wara rritorna fis-sit mal-10 kilometri l-barra mill-kosta ta' Rerik ma' riċerkaturi għad-dasa u riċerkaturi tal-preistorja mill-Università ta' Rostock. Huma użaw it-teknoloġija magħrufa bħala echo sounding, metodu li bih jiskopru fejn jinsab il-ħajt billi jirreġistraw il-ħin li jdum biex jasal lura l-eku tal-ħoss li batu. Bekk, Gersen u t-tim tiegħu setgħu jibnu mill-ġdid it-topografija taż-żona f'perjodi ta' żmien differenti u jittamaw li xi darba jkunu jistgħu jgħidu aktar dwar dan il-ħajt tal-ġebel. Aber der Meeresboden, den wir heute sehen, das ist nicht die Paläolandoberfläche von damals, sondern wir haben jetzt junges Ostseesediment, was dort abgelagert wurde. Und um diese Paläolandoberfläche zu rekonstruieren, brauchen wir Sedimentecholotdaten, mit denen wir in den Meeresboden reinschauen, die unterliegenden Schichten auflösen und dann die Topografie
zu verschiedenen Zeiträumen rekonstruiert bekommen. Und mit diesen Informationen können wir hoffentlich irgendwann sagen, wo die Seen waren, ob wir hier eine Landbrücke haben und wie sich der Steinwall in die damalige Landschaft einordnen lässt. Ir-riċerkaturi tal-preistorja persważi li dan il-ħajt imbena minn tal-anqas 10,000 sena ilu, jekk mhux 11,000 sena ilu. Wieħed mir-riċerkaturi Marcel Bradmuller argumenta li minħabba li ola l-livell tal-baħar il-ħajt għandu minn tal-anqas 8,500 sena. Ja, genau, da wird sich Sherlock Holmes freuen. Das ist ein deduktives Herantasten. Also wir haben diese 8.500 Jahre, die es mindestens sein muss, wegen des Meeresspiegelanstiegs. Und dann ist die Frage, wofür ist sie gemacht worden? Also 8.500 Jahre vor heute hatten wir einen Wald dort. Und das macht im Waldgebiet keinen Sinn, so eine Mauer zu bauen. Wenn wir davon ausgehen, dass es eine Jagdstruktur gibt oder ist, dann ist es Rentierjagd. Und dann müssen wir gucken, wann das Rentier diese Breiten verlassen hat, Richtung Norden. Und dann war das so vor 10.000, 10.500, 11.000 Jahren. Genau. Il-konklużjoni dwar il-kaċċa tar-reindeer ġejja mill-fatt li dawn isegwu strutturi twal bħal xmajjar, blat u saħansitra ħitan tal-ġebel magħmula mill-bniedem. Il-ħajt tal-ġebel mhux ostaklu fiżiku iżda mezz li jwassal lir-reindeer fil-post fejn riedu l-kaċċaturi tal-preistorja. Biex jifmu aħjar dan il-ħajt, ir-riċerkaturi qed ifittxu dik il-parti tal-ħajt fejn il-kaċċaturi kienu jaqbdu r-reindeer. L-arkeoloġi qed jittamaw li jsibu fdalijiet tal-għodda li ħallew warahom dawn il-kaċċaturi. Ir-riċerkaturi jittamaw li jirnexxilhom iwieġbu mistoqsijiet oħra li jqumu dwar l-eżistenza ta' dan il-ħajt, fi żmien meta l-popolazzjoni tan-nies kienet baxxa ħafna. Wer hat die gebaut? Wie viele Leute waren das? Wir wissen, dass diese Rentierjagden mit vielen Leuten zum Teil stattgefunden haben. Aber wenn wir über das Spätglazial, frühe Holozän in Europa sprechen, gerade im Nordeuropa, dann sprechen wir über ganz kleine Gruppen, die ja unterwegs gewesen sind, eine ganz kleine Bevölkerungsdichte. Und dann ist überhaupt die Frage, wie haben die sich damals organisiert? Haben die sich einmal im Jahr dort getroffen? Wo haben die gesiedelt? Wie lange haben die denn dort an diesen Plätzen gesessen? Das sind alles Fragen, die dann neu auftauchen und uns wirklich nochmal einen ganz anderen Einblick in diese Zeit geben. L-iskoperti dwar dan il-ħajt l-riċerkaturi jsejħu Blinker Wall għandhom jgħinu biex ikunu magħrufa aktar affarijiet dwar il-perjodi tal-imoddi. L-għodot u l-armi li ntużaw jistgħu jiġu assenjati għal perjodu speċifiku fil-waqt li sostanzi organiċi li nstabu taħt il-ġebel ukoll jistgħu jiġu datati għal żmien partikolari. Dan minn barra kejl ieħor li għandu jwassal biex jingħad meta l-ħajt kien espost l-aħħar għad-dawl tax-xemx. Jaf jiġi żmien meta ngħidu li nagħmlu kollox permezz tal-mobile. Imma verament kollox. Kumpanija tat-teknoloġija Ċiniża, Honor, uriet esperiment kif wieħed jista' saħansitra jiftaħ u jċaqlaq il-karozza tiegħu billi ħares lejn il-mobile tiegħu. Here we've got a simple fun project that we've created to look at the AI eye tracking technology on the phone and use that to control this car remotely. So the scenario that we've set up is to have the car start remotely, drive forwards as if it was being driven out of a parking space, stop, then select reverse, and then be put back into the car parking space, all using your eye gaze on the phone. Din it-teknoloġija taħdem permezz tal-intelligenza artifiċjali u diġà disponibbli fiċ-Ċina. Il-kumpanija qed taħdem biex tintegra kummerċjalment barra l-pajjiż meta tniedi l-smartphone ġdid tagħha Magic 6 Pro. So the real use for this technology is really to enable another way for users to interact with the phone. So if you didn't want to touch the screen or for any reason, let's say you've got dirty hands or whatever, then by looking at the screen, you can then interact with the phone in a new way. Il-funzjoni tal-intelligenza artifiċjali li taqra l-għajnejn tal-utent tal-mobile intużat biex tiġi kontrollata l-karozza biex tqabbada, issuq għal quddiem u lura u twaqqafha f'dimostrazzjoni lill-medja.
So the phone itself is communicating with the vehicle control systems via a Wi-Fi link, and then the onboard computers on the vehicle are then doing the sequence of functions in order to execute the motions that we require. Kumpanija oħra tal-smartphones din id-darba Ġermaniża urid kunċett tal-smartphone li joqgħod fuq l-intelligenza artifiċjali aktar milli fuq app biex jesegwixxi l-ħtiġijiet tal-utent. L-smartphones illum jużaw apps għal kollox biex jintbagħtu messaġġi għal midja soċjali u anki għall-logħob. Iżda dan il-kunċett huwa differenti. It basically transforms how we interact with our devices in the future. It can accomplish tasks for you, and it's much easier and more efficient than what you're doing today. It's more natural because it's based on voice commands, and it actually gives all the information that you're looking for right to you. Deutsche Telekom ħabbret li se tkun qed turi dan il-kunċett li sviluppat b'kollaborazzjoni mal-imsieħba Qualcomm u Brain fuq l-smartphone tagħha T-Phone. Fi preżentazzjoni waqt konferenza tat-teknoloġija f'Barcellona l-kumpanija uriet eżempji kif il-mobile jirrispondi għal ordni mingħand l-utent. Book me a flight from Barcelona to Frankfurt for Thursday for 2 people. Recommend me a gift for my grandma who loves tennis. Now it understands my grandma loves tennis, so it gives me different options, like a ball machine or racket, or you have Kumpaniji tat-teknoloġija u tat-telekomunikazzjoni nedaw il-prodotti u l-kunċetti ġodda tagħhom waqt il-Kungress Annwali tal-Mobiles f'Barcellona. Il-manufatturi tal-smartphones qed jittamaw li l-eċitament globali għall-intelligenza artifiċjali jgħin biex jimbotta s-suq tal-smartphones, għalkemm esperti jsostnu li hemm tħassib legali u etiku dwar l-intelligenza artifiċjali.